Sang mane siya sang baineku. Sende siya paranu si tamu sule lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena. Ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na po matua lata bahasa siya lata perangi lante atu yate. Dia lalamay Efesus pasal 3 ang kamisa saya lako sang 12. Efesus pasal 3 ang kamisa saya lako sang 12. Apa dolo lata bahasa tu kadan na puang may komi. Tapi tak dapat tunduan tama sambayang. Kaleki banang penangki opuang ki sorong mati olo malak bimi mendadi pemalaki. Unta datasiki tu dio namintu kama kuasan sia kaborok mi ki pirasai lante katuan yate. Laki basa tu dio nakadami opuang maaranuan kumua. Kamu opuang pena masal lo ompatu kan ni apa patu borong na tu kadami siapa batak kan ni umpogau ilan katuangki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Landuka Kristus anaden kabat taranta sia lalan umpenoloy puang matua anta katapai tete dio kapatonganan lako kalena. Angka 2 Efesus pasal 3. Na dipakondi na kuah barani belanna Kristus. Siulu kaborok lan puang Yesu Kristus. Ia tu kabaranian ia mo misa kamatotoran sia kakinaan tu inang manasa na paralui mintu torotolino belanna lana pake batu lana poparea tahu lah umpataru itu mintu pengkarangan na sia lan untingeyo itu mintu katuan dikuan na sa melona tu katuan. Ia napa lana patu lan atu la dipatu lako. Maondongan na kaya untamui kara katuan magasa sia me pusakinna. Belanna butung to pusa lalanna. Lan agan kapusakan ia to inang diparalui tu la unaparan sia la unnala kara tasanna misa lalan ba'ru. Siulu tu dipakaborok lan puang Yesu. Ia to natobang mo roko kasalan ba atu tuo mo lan dosa tu torotolino. Manasa kumua tang pakule sia tang paisan mo lasule pemeloi tu mintu kasalanna. Belanna ia tu tolino tae na ampui kuasa sia tang pakule la ula baki tu atu pura lenduk mo sia ia tu lana tingayoin na belanna mintu na to buntu tumang na dosa sia kasalan na torotolino ya moto siulu solanasang anna ia tu tolino tae na ampui tu diona kabaranian sia tang pakule ondong pi anna tang sipato la rampo la kopuang matua ya moto analan may pak basanta diona kadanna puang matua lan atu yate nani puang matua ulendu i Rasul Paulus la umpakilalaki solanasang kumua lan puang Yesu Kristus ia tutoma patongan unampui kabaranian la rampo lako puang matua tanya to kumua to Yahudi manna sangadinna lako duka bangsa senga Yamo to napilei sia na pamatokoi puang tu Paulus la mendadi rasuluna la komintu bangsa senga. Ia ana di pemaranga tu agan katuan na Paulus lan atu pura diboko. Manasa kumua inang tangselle la mendadi rasuluna Kristus. Apabila nakaborok sia mamasena puang matua lan Yesus Kristus. Tu pasipato itu Paulus. Suluk kaborok lan puang Yesu Kristus. Mangka mo tu puang Yesu usolanki lako puang matua. Belanna tang pakuleki solanasang la rampo kalena lako puang ketai. Na puang kalena lan Yesu Kristus tu ula baki sia usolanki lako puang matua. Ya moto anta unaparan kamatotoran sia unampui kabaranian la
tontong ulolangan itu mintu katuan tah. Suluk kaborok lan Puang Yesus Kristus. Perlu lah tatandai kumua lan ulingkai te mintu katuan pak kamasena Puang matua lako kita. Inang la untingayo ki mak rupa-rupa pesudi sia petoba. Inang la si sonda tuak gan katuan la taulai. Apa? Para ludu kala takana sai kumua inang la tontong ki unnampui kama totoran sia kabaranian untingayo tu mintu na to. Ke tontong duka ki i uran nuan ni sia mak sorongan lako Puang matua lan Puang Yesus. Belanna yaman na puang ta. Puang liu kaboro sia sa pala Buddha makuasa lan mintu katuan ta. Amin. Ta masambayang. Urre sumanga tu kadami o Puang. La umbengkan ni kakinan umpabatta kan ni solanasang. Diku angki batta siya barani kina unolay te katuan tontong tuo lan sangami. Lan Puang Yesus Kristus ki mak kure sumanga. Amin. Rampoin deta tu kadan na Puang matua. Tonto bangki petak da kumota subscribe te kadan na Puang matua. Sia tak pak bagian nila ko mintu siluta. Kure sumanga Puang tontong umpasak keki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.